Yeah. Pozdrav ekipa. Danas jedan malo drugačiji kraj videa. Ulove ste već vidjeli, ali eto sad da vidite kako neki od tih ulova i završe. 2 recepta za brancina. Ova 2 recepta sam prvi put u životu radio i super su ispali, ja sam zadovoljan. Prvi recept je karpačo od brancina. Za početak budite sigurni da imate friškog brancina. Ovaj brancin kojeg ja radim u videu bio je samo par sati izvan mora. Teži nekih pola kile otprilike, te je odmah na moru očišćen i opran. Prvo što trebate učiniti s brancinom je filetirati ga, te očistiti ga od kože i kosti. Zatim te filete režite na male i što tanje fetice koje ćete zatim složiti na tanjur i po kojima ćete iscijediti limun te pustiti da odstoji najmanje 15 minuta. Dok čekate da se brancin marinira u limunu, u drugi tanjur stavite rigu, to jest rikolu, te stavite listove mladog špinata te ih promiješajte. Nakon 15 minuta komade brancina posložite na rikolu i špinat, gledajte da s brancinom pokrijete šta više zelenila, te na kraju pospite sok u kojem se marinirao brancin. Sve lagano posolite i dobro popaprite. Iscijedite još limuna, pazite da pokupite koštice ukoliko neka padne, te dodajte polovicu soka od naranče. Nakon toga naribajte malo tvrđeg sira od zgora i dodajte kapare ukoliko ih imate i volite. Na kraju još malo popaprite, dodajte dosta maslinovog ulja i pustite da odstoji još jedno 30 minuta u frižideru. I šta se tiče karpača, to bi vam ukratko bilo to. Jednostavno, a vrlo ukusno. A drugi recept koji ću vam pokazati je brancin pečen u soli. Djeluje dosta komplicirano, ali u principu uopće nije. Za brancina od 80 deka trebala su mi 3 bjeljanka te 2 kg soli. I to je to. Brancina kada ulovite, odmah ga očistite, nemojte mu skidati ljuske, operite ga i dobro osušite.
Unutar trbuha ga lagano posolite i popaprite. Izrežete limun na tanke kriške i ubacite u trbuh i u glavu. Zatim razmutite 3 bjeljanka te ih ubacite u 2 kg soli. Sve dobro zamiješajte da dobijete smjesu koja će podsjećati na vlažni pijesak. Zatim na dno pleha stavite smjesu te na tu smjesu stavite brancina. Nakon toga smjesu stavljate po brancinu tako da ga cijeloga pokrijete. I nakon toga stavite ga peći na 185 stupnjeva nekih 50 minuta. Nakon 50 minuta brancin je gotov, izvadite ga, čekićem razbijete sol, te iz soli izvadite brancina. I to je to. Odlično jelo.